Obi abajwekere Minister Jim Muhwezi aha mukoro Sestor nawe ori omushuganisa wa NRM omurukungire district yashabe minyeto kuhagira NRM na program zayo ekintu kirayongeza abyentasiya yabo okukiro kugihakanisa ekitari kwija kubatahiza muzo mu sports abakoze eminyeto tutakentaranta zanyu kandi mejagendo Jim Muhwezi nakunde byimizano na President Museveni na munonga mpe kukunda President Museveni kureba ngo mwagumizamu no kusupporting government ukakanisa government ine karungi karumu no kufererwamo. Shivan Nankunda ori youth coordinator w'ishaza rya Rubabo yashabe minyeto bagenzi be hagire byemizano kukiro kumaro bwiro mukunywa marwa no gukora bihagare bindi mugumuriyo n'umwenyigiramo aha kuba ese sinareba aha n'ikirungi munonga kandi mwebare no kunda NRM muka supportinga program zayo zone ziriyo nzija kandi we captain wa timu yasima Minister Muhwezi ahabo kubakwatiraho obwari kubatungira uniforms na nebindi mbore bamwetagira minyeto bagumize mu nentaranta yabo kandi yenda kubahamiza ngo kubaragumize mu nentaranta yabo mu mashoro mera mingi harimo za basare harimo za scholarships mu bintu by'emizano mugire mitwe mukunda bembezi bitu mukunde narayemu okugira ngo nyensa nego tutunga mecho mugasho ompira gwo mukagogu bwiro mu Rumara Girls Football Club ekusingire goli 3 ahari 2. Gashakwa Ronald Kabanza aba Sky Television agenshonga umurukungire.